Zonga khetsa swinene loko ku famba na hina nhlekani wa siku ra namuntlha nangona ku ya Afrika wa vulavula mina ni khalanga pet mathebula ni n'wana risimato wa jimo wa xitlangwa xingitano wa jajana vankunana wa ndandadze a ku amukela ka nangona ku Afrika wa vulavula namuntlha ku ri ravuntlhanu ra ravunharhu eka munghana lona FM makomandela siku helero ra 30 ra n'hweti leyi ya dzivamisoko lembe ra magidimbirhi dzivamisoko lembe ra magidimbirhi 25 ni fambisa sweswo ku fika le ka awara ya 2 nhlekani lowu na ku bula na tatana Emmanuel Mongwe hi bula na vona laha hi mhaka ya ku mi ta tsundzuka ku tolo a hi kha hi vulavula hi tindhawu timbirhi leti khumbekaka laha Gapane bulo leriya na lava aki va fambaku koho na patu leri ro fambela Mandela Park ma ri vona se hi ta va kha hi bula na vona hi twa kahle va ri xiphiqo kumbe ku endleka yini ku ya mahlweni mhaka yeleyo handle ka sweswo swin'wana leswi hi nga ta va kha hi langutisa swona timhaka ta ku gimeta n'hweti ya ntshunxeko xana hi nkarhi lowu wa ntshunxeko loko hi ri ka malembe ya 31 swa ha fanelake ku va hi kombetela xihlawuhlawu ka mintlhontlho leyi hi langutanaka na yona tanihi tiko tlhandlaka mbirhi ku yimbeleriwa ka tinsimu ta ntshunxeko swi va swi kha swi lava ku fikelela yini loko se hi kha hi fambe malembe ya 31 ka xidemokirasi hi ndlela yaleyo se hi ta va hi kha hi twa n'we kwalomu ka koho ka 0860002543 kasi hi ta tlhe hi bula na xiyenge lexiya xa vutleketli hi ta twa ku va fambe njhani eka nguva leyi ya paseka na ku languta timhaka leti ta tilangisese ku swi ta ndlisa ku yini leswi ti hlwelaka ku vuya sweswo hinkwaswo kwala ka munghana lona FM makomandlela ndhaka leswi hambi ku ri khalanga pet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu se loko ku ri msumuni ku ri ravunharhu kutitani na we nga hoxa xandla minxero mena ka nongonoko lowu hi ku tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula u nga hi bela riqingho ka nomboro yale ya ntolovelo ya 086 000 2543 kumbe u kandziyisa ritu nkandziyiso wena u nga hundzi minete naswo tiyisisa leswaku eka nkandziyiso wolowo ku twala wena ntsene ma vomaka ko se hi sweswo hi ta kota ku va hi twa tlhelo ra wena ra mhaka nomboro ya kona i 065 744 3911 ku hela loko ka vhiki ku na swilo swo tala leswi endlekaka kambe handle ka ku va hi rindzela ku hela ka vhiki mundzuku hi ri Mungalolona FM iseketela Together as One Conference 2025 leyi tisiwaka yona hi Dr. KS Maduleke hi wun'we wa ti 1 ta May 2025 eGiyani Stadium xivulavuri xa siku i Bishop Malumani BR lava nga ta ku katekisa eka siku leri hi lava Brace Mathia Themba Nyathi Fumani Mukhawana Tsakani N'wandove Colin Maluleke na van'wana vo tala nkarhi wo sungula i awara ya 10 nimixo hi kombela ku ta mambele mpahla ya mhlovo wo basa na xitshopani ku nghena i mahala rhamba van'wana na vona varhamba van'wana hi hlangana eGiyani Stadium nkarhi wa Metro FM Music Awards na festival wu kwala nyongeni twana ku ta va ku ri na vunyanyuri kusuka eka DJ Maphorisa Zingumana KO Lishisa Black Motion Masaketi Dixon Doliyama Uncle MC Benny Mayengani na votala unga utsiwi ntirho lowu hi siku ra vunharhu ra Mudyaxihi erivaleni ra mitlangu ra Mbombela exifundzeninkulu xa Mpumalanga hi thikithi rin'we u ta va xiphemu xa mintirho yimbirhi leswi u ta va vusiku lebyi u nga taka u nga byi rivali thikithi ra mani na mani i 100 rand rin'we mambirhi 150 rand ivi floor sitting ku va 850 rand tipfumelela thikithi ra wena sweswi ecomputer leswaku u ta kota ku joyina vahaxi va Metro FM na Miss na LKG u nga kayeli ku va xiphemu xa Metro FM Music Awards Festival u nga kayeli khalanga pet mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu ntiyiso minxero munghana lona FM ina ndawulo ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondzo na vutleketli na switirhisiwa kahle ndawulo ya mintirho ya vaaki magondzo na switirhisiwa eLimpopo leyi rhangeriwaka hi MEC Ernest Rachweni namuntlha hina tatana Mongwe tatana Mongwe hi vulavula na vona andaka loko ku te xivilelo hi mhaka ya le Gapane a Gapane vaaki vengeri bulo ri koho a ri le ku heleni nako loko ri ka ri nga ri ku heleni ri kutani laha hi famba kona na ku fambeki laha vengi i detour kumbe patu leri ri tirhisiwaka ra xinkarhani leswi milawu yi vulaka ku loko munhu a nyikiwe kontraka
i fane a tiyisisa ku pasto leri vaaki va nga va kha va ri tirhisa ri va ri kha ri tirhiseka ni tsundzuka loko ndliwa N1 twanana na ta ku byela ku ni wa khale ku fika kwihi loko ku kurisiwa N1 north loko ni ri la Polokwane i kusuka Polokwane ku ya a Lutirigati a ku ndiwe patu ra xikontiri hi le tlhelo leri a ri famba ma swi twisisi ivi leri ya rin'wana ri nga le ku ndliweni va ri kha ri ndliwa loko va heta va celacela leriya hi leswi swi ndlisaka xiswona loko ku ndliwa mapatu se hikokwalaho ka yini vaaki va kha va hlupheka hi ndlela leya kasi loko i famba laha Mandela Park ma ku vona loko i gonya le ntshaveni kha yi ya very midinyeng kweleni patu ri ndliwini kambe vaaki veri a ri fambeki na mina ri vonini a ri fambeki switina swi le ku hangalakini la ko endleka yini tatana Mongo va kwala a hi tweneni ku va angula va ku yini Mongo enhlekani mamkereni ka Munghana Lonene FM enhlekani Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene ya mina rito ya na loko na wona rito rero a ni ta ni kha ni haxa minongonoko leyo ku so thing sounds yeah mara na ran'we Khalanga ra twala hi ku loko se swi bihile mi vutisa hey mi ta swi twa na ku ya no tile ku vuyeni Mongo a hi sunguleni ku na blow la Gapane kwala kusunyana ra ku khupukela ku ya fika a gedeni ya xibedhlele a ri le ku tirheni khale ri kha ri vona ka ri kha ri endliwa ku endleka yini Khalanga mhaka ya blow ra le Gapane leri mbulabulaka hi ro one i ku loko ri i blow leri a ri akiwa hi entity ya hina ku nga road agency Limpopo tani loko mi swi tiva ku ri yo implementing agency ya hina ya ku endla swa ku ya ku pfuna hi ku aka mapatu so va road agency Limpopo loko hi vulavurisana na vo hi mhaka ya blow leri va hlamuserile leswaku va vite mukontraka leswaku va ta vulavurisana hi yo and va tiyimiserile leswaku va ta hatla va lunghisisa mhaka liya and loko ni vulavula sweswi mhaka ya ko yi le ka advanced stage in terms of ku pfumelana na ku va kota ku movela le straight va kota ku ya lunghisana na mhaka liya so i mhaka leyi already yi nga le ku lunghisiweni what is left ku va na action ya yo which the action va commita ku ri yi ta va very soon in terms of implementation ya ku lunghisiwa leswi faneke swi lunghisiwa le kahle ku endleke swi ti komba nga ku workmanship kumbe ntirho lowu nga endliwa le i ntirho lowu one wu fanekele the quality standard cha quality liya that is why mi ni twa muku ku ri ni hlamusela ku ri ku ve na loko ni vulavula so ku ve na meeting na mukontraka road agency Limpopo na mukontraka and already na ti-engineers ta hina ti rhumeriwile kusuka ka road agency Limpopo ku ya assessa the ntirho lowu nga endliwa and na swa ku why hi ri laha hi nga koho because tani loko mi swi tiva ku ri hi tshama hi karhi hi vula ku ri hina hi lava ku tirha hi hundzela mahlweni a hi lavi ku tirha hi vuyela ndzhaku hi swin'wana swa leswi MEC va nga swi laviki sweswo leswo swa ku hi ta tirha hi tirha laha hi tlhela hi vuya hi tirha laha that is why sweswi ku ri na ku vulavurisana na mukontraka ku ri na loko swi ri so ku fanekele ku endleka yini ku a hi nge tshami karhi hi tirhisa mali ka ndhawu yin'we mikarhi mi swi vona ku ri vanhu va hina la provinceni va lava mapatu and budget leyi nga na yo i ntsongo swinene so a hi nge swi koti ku ri every time ku fanekele hi vuya hi ya lunghisana na ndhawu ya leyi munhu a fanekele a yi hetisa a nga yi hetisangiki mara lexi ni nga mi tshembisaka xo i ku mhaka yeleyo sweswi hi busy hi yoho and hi karhi hi lunghisana na yoho kambe xivutiso ku ta va ku loko ku ve himpela va twanana MEC va twanana na ku swilo swi hela ku ya hi leswi mi swi hlamuserisaka xiswona hikokwalaho ka yini yi kha yi nga heli ri sungule rini ka sipatu leri a ri sungulangi a hi khalenyana ri sungurile i swilo i khalenyana ri sungurile now the issue that is why mi ni twa ni hlamusela ku ri already mhaka ya koho yi le ka advanced stage in terms of engagement na mukontraka ku ri na ku nga va ku endleka yini problem i yini but also na ku loko ri ku wa tsandzeka and then va ta kota ku thola loyi a nga ta kota ku hatla a hetisisa mhaka leyi mi ta tsundzuka ku ri ku na mhaka ya patu rin'wana leri a ri Rivembe ya Mavunga road
laha hi nga mukontraka na ye a hluleka ku va hetisa project liya and then ku va na consequence management laha hi nga hetelela ku va na mukontraka wuntshwa loyi a nga heta a nga busy yo project yeleyo loko ni vulavula sweswi so na yo leyi yin'wana ya ti-project leyi nga ta langutisisiwa ku va hi vona swa ku hi lunghisa njhani before swilo swi onhaka ku ya mahlweni sweswo mingisero munghana lona FM tatana Mongo ni lava ku tiva ku yi sungule yi te na n'wina ka 7th administration kumbe mi yi kume yi ri koho yi suka ka 6th administration nako loko mi kha mi ku soon mi langutela ku swi nga tshamiseka soon ku ri nkarhi muni kambe endzhaku loko ni ta va ni hundzela Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu eka ku haxela Twitch Xitsonga xa nhlaluko se sungula ka munghana lona na FM akoma ndlela ntirhita i bula na tatana Mongo va suka ofisini ya MEC LS Rachweni MEC wa mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa laha hi nge le ku languteni ka project yo fana na leyi ya yile ku ndliweni a Gapane Mongo ni khetsile swinene loko ha ri swin'we nkarhi wa mi wutsongo swinene lowu nga sala kambe a ni lava ku tiva ku tani hi leswi mi kombisaka ku ntirho lowu wu le kusuhi na ku va wu ololoxeka ku swi ta kota ku tirha ku ya amahlweni xivutiso lexi a ni mi vutisa xona ni nga se ya mavhengeleni a ku ri ku i ntirho lowu mi nga wu sungula sweswi tani hi vufambisi bya vunkombo kumbe hi leswi swi nga mi nga swi kuma loko mi nghena swi endliwe hi vufambisi bya vutsevu leswi hi swin'wana swa leswi yin'wana ya ti-project leyi nga yi kuma loko hi fika as a 7th administration mara sweswo a swi vuli ku ri loko ku ri ku hi wu kumile i wa administration leyi nga hundza a hi nge take responsibility ya swona hi karhi hi le ku tekeni ka responsibility ya swona na ku hi va hi lunghisana na swona because a ni ri loko hi fika swin'wana na swin'wana leswi nga va ku swi endlekile loko va ku no sweswi teka u hundzisela mahlweni u fanekele u make sure ku ri swin'wana na swin'wana na leswi swi nga le ndzhaku leswi u nga swi kuma loko u fika u fanekele u swi lunghisa so yin'wana ya toho ya leti hi nga ti kuma leyi hi ringeta ku lunghisana na yona mi ta tsundzuka ku ri even before hi tilela hi ta vulavula na hi ti-problems leti a ti ri koho le ka roads agency Limpopo a hi ti-problems leti hi nga fika hi ta na tona hi fike hi ti kuma ti ri koho and loko sweswi ni vulavula so entity or roads agency Limpopo yi na body ya yintshwa futhi na administration ya yona na swilo swi karhi swi lo ku tshamisekeni katsongo se swi vula ku vanhu va le Gapane mi va byela yini hi patu leriya va ta vona ri kha tirhiwa buloho leriya ku nga ri khale leswi hi vulaka swo hi ku nkarhi wun'wana na wun'wana kusukela namuntlha a va hi langutele hi nga fika ku nga za ku hela nkarhi because what I'm told i ku we are ready to go there and fix whatever that needs to be fixed and ani swi vuli hi mhaka ku ri se ni le moyeni na n'we khalanga ni swi vula ku ri ku already there were inroads ta ku fanekele ku lunghisiwa and ku fanekele ku endlekana already ndo ka ni nga vulavuli hi vito ra mukontraka mara mukontraka u vitiwile va road agency Limpopo va tshama na ye hansi va vulavurisana na yehe and then ku va na ti-agreement na ti-commitment ta ku ndhawu liya ku ta ya ku ya lunghisiwa ka patu leri va fambaka hi rona ke ra xinkarhani ve ri na ro ri fambeki hi ta langutana na swona hi swin'wana swa leswi hi nga ta swi langutisa hi kota ku va hi lunghisa hi kota ku ri va kota ku famba because our responsibility na leswi hi swi navelaka as a department i ku va mapatu ya hina ya va ya fambeka loko a vo swa koteka ku ri hi nga kuma budget kun'wana ku ri hi kota ku hakela vanhu va hina mapatu a hi ta swi endla sweleswo mara kambe hi mhaka ya ti-budgetary constraints hi kumeka hi tsandzeka mara ku na swin'wana leswi hi nga tsandzeki ku swi endla swa ku fana na ku loko hi endla an alternative road leyi maybe yi nidaku yellow machine wa hina ku ri hi lunghisa tikherekhere ta hina leti hi nga va ku hi ti rhumela ku ri ti endla ku ri ndlela leyi nga alternative road hi kota ku fambeka loko lavaya va ha lunghisa timhaka ta patu relero ri nga na problem ri ka patu ri nga na problem ku na rin'wana ri kwala Mandela Park ri endliwe hi switina a ku sunguleni a ni ku swi vula ku loko ze ku va pave ya Lethaba kambe va Lethaba hey mi nga katsile kwalano swi tiviwa hi road agency Limpopo se ni ku swi vula ku swi khumba ndawulo ya n'wina Mongo mi tiva yini hi rona nako mi va pfuna njhani vaaki ku ve ri a hi khale ri endliwile
kambe switina swi le ku hangalakeni sweswi na roho hi rin'wana ra leri ku yiwaka hi ya ku ri lunghiseni pato leri ra pavement na leri a ni vulavula hi roho hi lawa sweswinyana road agency Limpopo na mukontraka responsible loyi a kana na ro ba ya ku lunghiseni ka timhaka teleto yoyele ya pavement na leyin'wana a hi vulavula hi yo masungulweni ya bridge so mapatu lawa ma ri mambirhi ya ku lunghisaneni na woho kambe vo ka va nga swi koti vanhu lava mi va tholaka mangwena vo ka va nga koti ku tirha ntirho wu kota ku hikuva ni kombe na patu rin'wana ri nga endliwa se ri nga na 10 years ri endliwile ra pave a ri na xiphiqo ri famba kahle yeah that is why Khalanga ku va na leswi hi nga hlamusela ni nga vula earlier ku ri consequence management because nkarhi wun'wana loko ku na munhu quality ya patu you might not be able to define it loko sweswi ma hi vona a ni ri boho loko va fika va mu hlamusela va ku pato hi ri akile na swiyinini and then na loko mi ta endla assessment only to realize after some years and when we expect ku ri maybe pato ri ta va na long span ya ma 40 years mara pato leri ri ya va na life span ya less than 5 years ku ri ku loko n'we mi chekana na so mi chekana everything mi vona yi ri in order now but also yeleyo yi tlhela yi vuya futhi na le ka ti-engineers ta hina a yi ka lava ya ntsena lava va mukontraka a ni ri na ti-engineers ta hina ti koho ti tlhela ti endla assessment na to so consequence management a hi vulavuleli ntsena ka va mukontraka hi ta va hi vulavula na lava ku ri swi ri ku na swin'wana a swi fambangi kahle ku na un'wana kumbexana u nyikiwe swin'wana swa ku nyikiwa ku ri ye a tsala ku ri no pato leri hi ku ya hi mene swi vonile ku ri a ri right so pato yeleyo hi yin'wana ya leswi hi nga langutisana na swona swa ku if there was an engineer responsible for that ku faneke ku va na explanation ya ku why hi fike la hi nga fika koho ye a ri koho a ri mutirhi wa hina loyi a fanekele a make sure ku ri mapato lawa ya akiwaka ya fanekele ya va at that quality standard xa quality lexi hina hi xi lavaka kumbe lexi hi tirhaka hi xona kwalano ka ku a hi ringeteni ku ku nga malembe ndzhaku a ku ri na sweswiya swa ku kundiwa pato rin'we ri endliwa kambirhi kumbe kanharhu sweswiya ku va kha ku husiwa timali leti ta pfuna ku ya amahlweni se loko ku ve himpela ti-engineers ti pasisaka mapatu lawa na to a ti byari vutihlamuleri swi nga hi pfuna sweswo Mongwe ha khensa swinene loko mi kote ku ta mi ta vulavula na hina hi mhaka yale a ni swi rhandzi swa leswi mi swi vitana yini kambe va swi vitana ambush journalism a ni swi rhandzi kambe hi tshama hi vulavula hi ta rental man ku endleka yini ku herile ku endleka yini a ndzi tshama ni ya matlhelo lama n'wina hi hala ka n'wina so far report leyi hi kumaka i ku ri le mahelelweni yes and then we are in the ku ri se ri le ka process ya ku hetisisa but ku ri mi swi vona ku ri hetisile hi loko hina hi ya henda over okay ya ku fana na mapatu man'wana lawa hi nga ta ya henda over very soon mara yin'wana ni nga mi hlamuselaka yo Khalanga i ku eka lembe ximali leri hi na 900 million ya budget ya ku aka mapatu in the province and hi ku ya hi mali leyi nga na yo loko no mi byela swa ku the kilometers mali leyi hi nga na yo sweswi the kilometers leti nga ti aka in the province a ti fiki na le ka 70 kilometers 900 million leyi so hi leswi hi nga ta ku mi hlamusela Khalanga ku ri loko munhu hi n'wi nyikete responsibility ya ku aka patu a tlhela lava ku ri hi vuyela laha u yi tlherisela ndzhaku ngopfu hi ku aka patu per kilometer is an estimation ya vuma plus minus 15 million so loko u divide 900 million hi 15 million u ta swi langutisa ku ri kahle 15 million ku ta kilometer yes remember swi involve swilo swa ku tala mina n'we ngova hi swi langutile ku nga ko va xikontiri ntsena mara swi involve swilo swa ku tala swinene so hi swin'wana swa leswi vanhu va hina va fanekele va swi twisisa that is why na MEC u vulavurile ku ri a ku na patu leri nga ta akiwa sweswi ra ku hundza ra ku va more than 10 kilometers mapatu lawa hinkwawo ya nga especially lawa ya ti-priority ya ta akiwa hi ti-faces lembe leri nga ku nyika 4 kilometer kumbe 3 kilometer ku ri van'wana na vo va kota ku kuma that those few kilometers leti lavekaka ku ri hi kota ku ri at least at the end of the day hi va hi karhi hi khavara mara va karhi va ringeta MEC ku vulavurisana na ti-investors ku va ti hi pfuna ku va at least sweswi ka patu leri ra le Blowberg
ra le kusuhi na le mayini wa le Vanetia va veke mali nyana leyi ya ku pfunana na hina ku va ku akiwa patu leriya and na timayini tin'wana na toho ti karhi ti le ku hi pfuneni ku va hi aka patu leriya because as government a hi nge swi koti because loko a yo tirhisa budget hinkwayo swi vula ku ri budget hinkwayo ya province a yi fanekele yi aka mapatu because for the kilometers leti hi nga na toho ta ku ta la provinceni ta more than 13,000 kilometers swi vula ku ri hi need almost 300 billion or more than that so and mali yaleyo as a province hi va hi nga ri na yona mara sweswo a swi vuli ku ri a hi tiyimiselanga ku va hi akela vanhu va hina mapatu yo ringeta ku va hi hlamusela ku ri as and when va rila hi mapatu hi swin'wana swa swilo leswi va faneke va swi twisisa ku ri ku aka patu swi costa malinyana ya ku vonaka and na vamukontraka lava hi va ku va hi nyike responsibility va fanekele va swi twisisa ku ri hi eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani Tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ukayelele eka Afrika wa vulavula ku va vanhu va nghena etimhakeni ta mafole na mabyala swi sukela ngopfungopfu aka vunakulorhi lebyi byi nga va vekiku aka xiyimo xa kahle munhu un'wana na un'wana u fanele a ringeta ku a ti kumela nakulorhi loyi a nga ta n'wi byela leswi swi n'wi akaku nakulorhi loyi a ku hlohletelaka ku dzaha fole a vula leswaku u vonaka u nga tlharihangi hi mhaka ya ku va u nga dzahangi fole u nga dzahi fole kumbe i nga khomangi nyana swimbirhi swinharhu wa ku dlaya a hi hungu ro aka rero i hungu ro ku yisa amavabyini Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mingisero Munghana Lonene FM Makomba Ndlela se hi lava ku vulavula xidemokirasi laha hi vulavula ku n'hweti ya ntshunxeko se ha yi gimeta loko hi kha hi gimeta hi ku tani ku na swilo swo tala leswi endlekaka swin'wana swa swona swi katsa sweswiya swa ku yimbeleriwa tinsimu ta ntshunxeko se hi le ka malembe ya 31 ya xidemokirasi se swi vula yini sweswo leswo ke hi ku van'wana na ku apartheid yi yimise ku yini a va yi tivi swa ha fambelana na sweswi hi nga ka swona ke ku vanhu va nga tikuma va kha va vulavula hi timhaka ta ku yimbelela tinsimu ta ntshunxeko loko se hi te tani nako loko swilo swi kha swi nga fambi kahle hi kha hi vulavula hi timhaka ta ntshunxeko ha faneleke ku kombetela tintiho hi ku ya nakeni a hi ri ka xihlawuhlawu ka malembe ya 31 ha languta sweswo leswo ke mhaka leyi hi lava ku twa yona mingisero Munghana Lonene FM eka nhlekani lowu u yi bela riqingho ka 0860 002543 hungu leri ri nghenaka hi reri ra ku round 3 ya mpimanyeto wa lembe ra 2025-2026 yi ta ndliwa hi ti 21 ta May siku ra 21 ra n'hweti ya Mudyaxihi ku ta va ku ri siku leri ku nga ta va kha ku langutiwa ka timhaka ta round ya vunharhu ya timhaka ta ku andlariwa ka mpimanyeto wa lembe ximali roro leri i nkarhi lowu kumbe siku leri ri nga vekiwa hi holobye Enoch Godongwana se hi ta twa n'wina ku n'wina mi angula ku yini nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860 002543 hi nga tlhela hi vulavula nakambe na hi timhaka leti ti nga humelela hi minkarhi leyi ya nguva ya Paseka mi vona swi fambe njhani ku hala mi fambaka kona ku ya hi laha va ndyawu leya timhaka ta vutleketli va vulavuleke a kona se ni lava timhaka ta tinharhu leti ni nga tsakelaka ku n'we loko mi nghena mi vulavula na muhumelerisi wa mehe mi swi tiva ku mi lava ku vulavula hi tona ya ku sungula ya timhaka ta ntshunxeko woxe wu angarhela na swikhedzakhedza leswi ni swi hlayeke laha henhla timhaka ta vuhlayiseki emagondweni kasi ku ya hi xiviko lexi nga humesiwa tolo hi holobye wa timhaka ta vutleketli timhaka ta leti ti khumbaka timhaka ta mpimanyeto ku se va ta ya ka round 3 hi siku leri ra 21 ra n'hweti leyi ya Mudyaxihi kumbexani hi nga hetisela hi liya ya ku va masalelo ya maphorisa lama va vulavuriwa hi ku va nyamalarile na wo ya kumekile seke swi vula yini leswiwani ka tiko ra hina na n'we mi ku tiva kahle kwala a Centurion loko mi languta patu rero mi tlhela mi kuma ku na van'wana va nge va kumeke va ri na voho mintsumbu ya voho swo tikomba ngeti ko va ndhawu leyi ku ngo cukumeteriwa mintsumbu hi ndlela leyi kambe xivutiso ku ta va ku
ku nga va kha ku endleka yini a hi ku tumingisa ra mina nomboro ya leya 0860 0025543 hi sungula hi loyi nhlekani Alanga aye papa njani hi fokele hi nga vona papa hi pfukile a kenza ni ta nghena ka leri ra maphorisa ne ya swi komba ku a ha hlayisekangi loko hi vulavula ku maphorisa ya dlayiwa ku ri ku hi wona lama fanele ku ma sirhelela hina mara hi ya kuma ku ve le ku dlayiweni va famba va ya lahliwa eminambiyeni swin'wani hi teriwa hi mihleketo wo swi vula ku nawu wa Afrika-Dzonga a hi lulamiseni swilo swimbirhi mi nga tirhisi hi mi ri n'wexe ne xa vumbirhi loko mi ku va dlayiweni mi swi tiva njhani hi ku a ku na loyi a swi tivaka van'wani va vula ku nga va ku ve nghozi ya movha sweswo swin'we mi fike njhani kwalano hikuva vulavisisi bya ya mahlweni Khalanga vanhu va fanele ku va langutisa ku movha loko yi ve nghozi ya kona movha yi helele kwihi phela movha yi se kumeka hi vulavula hi pholo leyi a yi se kumeka swi tikomba ku swi vula ku vanhu va dlawe va famba va ya hoxiwa nambiyeni va fike njhani enambiyeni movha yi nga kumekangi movha leyi nga yenga accident loko hi tirhisa mihleketo hi wu yisa phambili mihleketo waloyo wa ta ku okay right a ku fanele kumeke movha yi hi komba yi hi vonisa ku movha leyi hi yo yi nga endla accident vanhu lava va te va ta helela la swi vula ku ku na vukungundwani kwalano vukungundwani byi hi kombeta ku vanhu ku na lava vanhu swo tikombisa ku vanhu va dlayiwe va famba va ya hoxiwa enambiyeni why movha yi nga ri kona Khalanga sweswo ntiyisi ku ma pfumeleriwa ku hleketa se n'we mi hleketelela ku se swi vuleni mi ku mina ni hleketelela ku va nga va lo dlayiwa hayi ku va dlayiwini hi ku loko mi ku va dlayiwile swi ndli nga ri se ma swi tiva mo hleketelela no hleketelela ku va nga va lo dlayiwa that's why ni tlhela ni vulavula ku na nawu wa hina lowu a wu tiyangi why ni vulavula ku a wu tiyangi jele yi akeriwa swisiwana mi kuma ku munhu loyi a nga swi endla ha hleketelela mi kuma ku swi endliwe hi xifuna mundzuku xa khomiwa loko va langutisisa maphorisa va n'wi kuma ku munhu loyi a nga swi endla a kumeka mi kuma ku mundzuku wa vuya that's why loko i nga ri na mali swi vula ku jele yi akeriwa wena loko i ri na mali i ta huma swi vula ku laha vuton'wini i ta tshama i kha i xaniseka loko i ri xisiwana ma swi vona hi rila i vana vantsongo i vanhu vantsongo lava va nga dlayiwa lava hi hleketelela ku va dlayiwini kahle kahle ni nge nghena kwala hi siyela van'wana hi le ka masi ya xiphuseni i nyari vongani na me twela boti kensela swinene 0860 i makumembirhi timinete ntsena ku nga si ba awara ya 13 na ta tlhe ku na n'wana nga ni rhumela hungu la a kombisa timhaka ta ku a Gauteng ku ndla 1 kilo veri i 7 ku ya fika ka 8 million se swi vula ku yi nga va yi durha ngopfu Afrika-Dzonga a Limpopo loko ku ve ku ri i 15 wa mamiliyoni ni ta yi lavisisa ni kota ku twa ku kahle mpela hi ku mina ni tisalele ndzhaku a ni ku 1 million ku ndla 1 kilometer a hi amukeleni n'wana mingiserilo nhlekani nhlekani mpfukeni botpet hi pfukele hi ngo vona but hi kona xikhulu mani a khensa ya di botpet ahe botpet ya vanhu vo tala va switwa ku na democracy na ntshunxeko wa South Africa mara loko mo cheka democracy leyi nga va Nelson Mandela va Walter Sisulu va Ahmed Kathrada va Andrew Mlangeni mi ta swi vona ku a ya ha ri ku fambeni kahle a ni ka xikombiso vanhu vo tala va ri le ka democracy in the Republic of South Africa vanhu mo cheka va ha mati va le ku xaveni ka mati vanhu a South Africa mara kasi democracy yi vula ku mati ma ndlisa ku yini mati yi vula ku kundiwa yini democracy yi vula ku phakiwa mati yi vula yini democracy kasi democracy yi vula ku vanhu va fanele va va na access ya mati va kuma mati free of ku va na access na ku kuma mati free of charge i swimbirhi swo hambana n'wina mi va fanele va va na yini hi ku loko ku ri ku access ya mati swi vula ku kwala va ma xava kona i access access about that because no vula ku like those people lava va mixaveni va xava ka ti-household ka vanhu lava ngo tiborhela hayi government ya hina leyi va nga hi votela vanhu va government va votela government ya hina ku yi va korhokela but a va ha nyiki vukorhokeri ka vaakatiko se vanhu va le ku xaveni ka mati number 2 swi tele swi nga ku humeleni botfed a swi va mi kuma ku ni ta nyika xikombiso na ku hala ka health mi ta kuma ku
ku na vanhu vo tala va na court cases ve le khomiseni ka Department of Health because ti-service ta vona ti famba kahle se ni la kombisa ku vanhu a va tshunxeko ya vona a va le ku yi kumeni hi mfanelo Botpred se hi ku komisa lexi ni lavaka ku vula xona democracy vanhu xin'wana for the Botpred ku na vanhu lava mi kuma ku ku na vanhu va tekaka otani ka xikombiso hi mhaka ya crime rate even though I do support SAPS maphorisa ma hina ku na vanhu lava tekaka nawu va veka mavokweni ya vona because of lack ya ti-services from ka SAPS xin'wana futhi i mhaka ya ku mi kuma ku vaakatiko va fika va hisa munhu why va fanele va hisa munhu vaakatiko why va fanele va teka nawu va veka mavokweni ya vona va ta nyika swivangelo swo talatala mali lexi nga va kombisa Botpred ku na ti-rights to tala ta vaakatiko ti nga ku violatiweni because vaakatiko a va ti tivi ti-rights ta vona mara mi lexi ni lava ku xi vula i ku vaakatiko government ya hina a yi va dyondzisi timfanelo ta vona ku na vanhu vo tala lava nga ku abuse-weni Botpred mara va nga ti tivi ti-rights ta vona whether hi le swikolweni that's why mi twa eswikolweni vana va hina mi kuma ku hi xitalo va ku veri thicara mudyondzisi u ndlenisele n'wana wa xikolo hi ndlela ene van'wani va koho a va reportiwi because muti walowo hi le vusiwanini se a va ti tivi ti-rights ta vona se governance ya hina a yi va tsundzuxi a yi va dyondzisi vanhu va tiva ti-rights ta vona according to my observation 70% ya vanhu va la South Africa a va le ku titiveni ti-rights ta vona ta democracy even though hi ri ka 31 years hi ri ka democracy loko a ka vulavula hi timfanelo ni fonela hi un'wana nkulukumba namuntlha na mixo a vulavula mhaka yin'wana yo tika ngopfu mi ni yingisela kahle ne a vulavula mhaka yin'wana yo tika swinene ni nga si teka miyingiselo la nga la layinini a ku la ni tirhaka kona ni tirha siku rin'wana na rin'wana mi swi twini siku rin'wana na rin'wana a ni ofi a ku na nchumu ni tirha kwalaya se na nkarhi wa lunch wa ko wa tika ni nghene awara ya nhungu ni mixo ku ni chayisa nkarhi muni xikwembu xi kona kama n'wana ni ta chayisa hi 4 kama n'wana ta chayisa hi 5 sweswo ivi ni ko swi vula ku mali ma yi dlaya yingiselani a ku yini a ku hi vhiki ni hola 1,050 rand i va kha tsala hi rate ya yini kwala embizi i va kha tsala hi rate ya mali muni hi siku i hola 50 rand I mean 1,050 rand inswintso masbo so a tha vula ku i company ya vanhu vo huma China anakeni a China ku dume sweswo swa vatirhi vo tirhisiwa xisweswo kambe Afrika-Dzonga hi na timfanelo hi na xidemokirasi se swi vula ku un'wana la tikweni leri i xavise vatirhi kumbe xavise vanhu a va xavisela khampani leyi hi ku loko ku ve swi ndliwa la tikweni leri nga na timfanelo leri nga tshunxeka swa ku xanisa vatirhi a ni vuli mali ku yi tele kumbe yitsongo ni vulavula hi timhaka ta ku loko mutirhi a nga kumi nkarhi wa lunch mutirhi a nga kumi nkarhi wa ku offer siku rin'wana na rin'wana ku fanele va ri ntirhweni i vuhlonga phela sweswo a hi tweni ni mikiselo nihlaka inhlekani khalangani va yingiseli va munghana lonene a khensa papa ni vulavula na Mosambazima eBushbuck Ridge a he papa ndi kombela ku nghena ka yo leya xidemokirasi xa hengo hi tshunxekile hina a hi se tshunxeka bava khalanga xivangelo hi ku a hi se tshunxeka loko hi ya ka vukorhokeri a hi byi kumi loko ku yiwe mitirhweni ku hlaya ku ni lava va tirhaka tiawara to tala lani loko va rila va hlongole u kuma swa kun'wana nkarhi a va na timfanelo loko ku yiwe swibedhlele a ku na mimirhi mara hi ri hi le ka 31 years eka democracy ya hina eSouth Africa xana nhluvuko hi wini kwalani xana ke ni vona hi nga tshunxekanga hi sayiti ra mehe kasi democracy i ntshunxeko i nhluvuko kumbe i ntshunxeko a ni ko va ku vanhu hi tshunxekile kambe
hi nga tshama ku fana na tiko ro ni nga nyika xikombiso hi tindhawu to tala ta le Mozambique sweswi tindhawu to tala ta le Mozambique loko mi ti fananisa na Afrika-Dzonga ta ha ri kwele ka va 1980 leswi Afrika-Dzonga yi ri xiswona hi 1980 kambe va tshunxekile se ku tshunxeka mbula yin'we na nhluvuko ku tshunxeka Khalanga i ku veni hi kuma switirhisiwa leswi hi nga swi tshembisiwa hi government xikombiso ku ni vatsoniwa la hi hanyaka kona tiko a ri na mati mati nkova wo khuluka loko va gangisela etivote va te ku hi kombela ku mi hi votela ta mi nyika free education free water free electricity hinkwaswo swilo sweleswo vanhu va teke tshemba va ri veka kwini eka government leyi kambe sweswo swi nge vuli ku tshunxeka ku hava mo va ku voteni ka vanhu vo ka va nga ri vona a ni loko ku ri ku avani leswi a mi fane a va mi tshembisa swona a mi va voteli mi votela van'wana se a swi vuli ku tshunxeka wu kona ntshunxeko wu koho hi yo mhaka mi kota no ya vota ivi n'we mi tlhela ka mi vota vanhu vo ka va nga mi pfuni nchumu i ntiyiso Khalanga mara kambe loko hi vula eka ku ni timhaka leti ku ni problem ya ta rihanyo Khalanga loko hi ya eka tindhawu leti faneke hi kuma leswi faneke swi hi pfuna evuton'wini a swi kumeki ku ta va exibedhlele xo karhi a xi na nchumu mara u pfuke nimpundzu 4 wewe u ya tshama la ka tiko leri ngo hi tshunxekile hi ku loko a hi ku tshunxekile a fanele u ya hi 7 loko va pfula u kota ku nghena u pfuneka but u pfuka hi 4 wewe u ya tshama u fole layeni ku ne mpfula ku endleka yini me ni vona hi nga se tshunxeka eSouth Africa Khalanga mina ni la ku kanetana na n'wina mi tshunxekile hi n'we mi nga ti tshunxeki n'wina mi tshunxekile se masitovi ku nga si fika 1994 vantima hi nga vuli nchumu hi timhaka ta ku hi rhangela hi va mani me ndi swi tivaka ndi more than 50 years aha sweswiwani swa ha vula ku hi la ku rhangela hi va mani se n'we mo teka xiboho mi ku heyi hina hi la ku rhangela hi vanhu lava nga hi pfuneki nchumu ene n'wina loko ku ri ku mi hanyini mina malembe ya ku tlula 50 swi vula ku ma swi tiva ku khale a mi kota ku ya tliliniki hi 7 mi pfuneka hi 10 mi va mi ri kaya a hi swona a ndi badala 5 rand ndi tsundzuka kahle a ndi hatla ndi muka sweswi mi ta tshama dyambu hinkwaro loko fika makumu hinkwayo tiphanati ku ya hi leswi ma ha ku vulaka a hi swona mazi swa ku ri u ta sukeka hi 4 u muka hi 6 u nga pfunekanga se i ntshunxeko lowu n'we mi nga na wona mi nga wu tirhiseki kahle mi ala ma ha votela vanhu lava nga mi pfuneki mi ku hayi hi lava ku rhangeriwa hi phete kumbe ma swi vona ku phete u tirhela yena na muti wa yena ingozi leyi nga yi humelelaka baba ku kale vutivi hi vunyingi ku na vutivi lebyi inkomkhela Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu xidemokirasi a xi fane xi vula leswi a xi fane xi vula ku murhangeri loyi mi nga n'wi votela a ku fane ku va hi ya ncenga ku n'wini kambe la Afrika-Dzonga n'we mi votaka hi n'we mi ncengaku loyi mi nga n'wi vota a hi amukeleni n'wana loyi nhlekani a ni ku na munhu la mutini ku hava enhlekani a ka ha na munhu 0860002543 mi nga kandziyisa rito ka 086 hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani minjhani mthandi kavani hi pfukile papa minjhani hi pfukile hosi ya mina a kenza Bushpet ni kombela ku va ni nghena ka leyiwa ya maphorisa ya lava va nga kumeka va hi siya emisaveni Bushpet ndi te loko tolo ni langisa xitori lexiwani ku na nkulukumba n'wana va n'wi thaviwa la hlamise marito man'wana a ku na tindhawu tin'wana loko nga ti tivi u nga fika u chayisa mati movha yi luza control ivi ni ti vutisa swivutiso va swi tiva swa ku na tindhawu tin'wana a ti kahle why ku nga vi na ti-warning board swa ku sungula ku kombisa vanhu ku laniwa loko ku na mpfula ehlisani speed ku nga va na nghozi xa vumbirhi Bushpet ku na tindhawu tin'wana tani ka xikombiso hi Centurion i ndhawu leyi yi nga deep yi nga le hansi loko timpfula tina minkova leyi va yi tala that's what tikhampani ta ku tala loko ku na mpfula kuma a va yi mintirhweni vanhu mhaka ndhawu leyi le hansi manitisa Bushpet na mitwa kambe xivutiso ku ta va ku loko n'wina mi nga mi yi hleketelerisa sweswo mi va mi fike njhani
okay ni ta yi veka hi ndlela leyi ingani sweswi a hi swi kota ku swi tiva ku na ti-criminal elements kumbe accident yeah a hi swi tiva but ndi pfumeleni ndi yi toucha both sides yeah la ku ni dila na leya accident ku sungula ku mapatu la amakasi ku na tindhawu tin'wana la Centurion ta maka xikombiso loko huma Centurion Mall u ya joina vo Jean Avenue ku na tindhawu tin'wana loko ku na mpfula vatshami va la Centurion va swi tiva va ba ti-U-turn so wa ta buti munhu va nga tshameki kona la Centurion a nge swi tivi ku ka nghena nkoveni andlula ku na tindhawu tin'wana hambi hi la Pitori loko huma Pitori hi Steve Biko Road la Steve Biko Hospital nje swin'wana ni hlangana timovha tin'wana ku na mpfula ti ba ti-U-turn vo se va swi tiva ku ndhawu liya yi dama mati loko ku na mpfula ku na tindhawu tin'wana loko u ta hi movha u ta vona munhu a balekela hala ka right hala u twa ku laya ni ya ba mati hi mavhilo ya le ka left maswona loko la tindhawu teto a ku na ti-warning board vo swi tshikisa sweswo ku na tindhawu tin'wana futhi loko huma la Pitori huma hi Marava Start ndhawu leyi loko ku na mpfula maphorisa va yi pfala patu liya so wa ta ba munhu loyi a ndlulaka hi kona before yi pfaliwa na maswona so hi yona nghozi ya kona ku ni twa ni khoma hi tingana loko a vula vavanuna la ka TV a ku loko ka ndhawu leyi u nga yi tivi u nga luza control so they know vona maphorisa ku ndhawu leyi a yi kahle va ta va loko endzeni ka nchumu maswo ene u nge suki wena as munhu ntsena ka u teka tibodo faka kwala ka N1 ndhawu tin'wana a ti kahle lahaya maswona leswi mi swi vulaka ntiyisi ngopfu loko ku ve va swi tiva ka ku lunghanga va endle yini ku vona ku hi ku a ni a ku fambi vanhu va lava tshama kwala Centurion na Pitori ntsena ku famba na hina va mbuyangwani hi nga ta hi ya vona dabi hi mugivela ivi ma swi twisisi so imagine munhu a suka Free State a ta hi N1 a Polokwane a nga swi tivi ku laniwa ku njhani because mina ni tirhela kwala Centurion na swi ku ndhawu leyi dama mati loko ku na mpfula ni tirhisa ndlela yin'wanyana ma swi vona so hi na challenge ya ku vanhu va ta kumeka vanhu va lova hi mhaka va nga ri mativi mapatu lamaya so va fanele government va meka sure ku va faka tibodo ta enough ku nyika warning ka vanhu ku na tindhawu tin'wana Buckhead loko mpfula yina na vusiku loko ya ntirhweni nampundzu kuma maphorisa va pfale ndlela leyi a hi ngo sweswi mpfula yini hi vo ma-1 na vusiku so loko wo ta u nga swi tivi fika u ndlula laha na vusiku laha swi ngo ta fika laha u wela laha matini maswona ene swin'wana futhi swi ngo accident leyi yi endleka ku discover lwa ntsumbulu wa un'wanyana wa vo 5 lwa swi ngo loko a va ka ku zangi va na accident leyi luya va ngo miri wa yena sa swi va u bola ta va nga kumekanga na yena mitsumbu mimbirhi ku na lwa va ngo a ku ri leka Littleton police station loyi va ngo movha yena but ku na lwa un'wana swi tikomaka ke khale a welini laya maswona so hi nga vuli ku i blessing in disguise ku va kuma un'wanyana ntsumbu loko va ka hi leswi va ta va lova nga wu kumanga maswona se ka la vumbirhi Buckhead leya ya mhaka ya ku swi nga endleka ku ri na vugevenga ni kombela ku vula leswi Buckhead ka ti-accident ni ta swi vula leswi Buckhead ka ti-accident hi xitalo ne timovha ta yiviwa a sinini wa endla accident u tekiwa ambulance ya xibedhlele movha yi nga ha kumeki forever na swi tiva na vumbhoni ni tiva vanhu va ku tala va nga lahlekeriwa hi timovha miri ku endleka yini wa endla accident Buckhead ne u teka hi ambulance ku ya xibedhlele movha yi va yi fambele tete u nga ha yi kumi this is the reason why loko va ku sweswi movha a va koti ku yi kuma leya golf ne hi nga swi ruleni out ku swi nga endleka yi yiviwile hi van'wanyana mara ni vula a hi siku leri kwalani ka ku swi nga endleka yi yiviwile ene swa tiveka ku movha liya na vito ra yona swa tiveka ku na mindindakhombo ya vula ku heyi leyiwani movha yi le ku laviweni hi mani na mani laha handle laha se sweswo swi nga endleka ni nga yima na n'wina ni pfumela kambe xivutiso i ku vona vanhu lava va yivaku a va hanyi laha hi hanyaka kona a va swi twisisi ku vanhu lavaya na vona i vana va un'wana munhu na vo a swi ta antswa va ndla swin'wana swo komba ku va kota ku lerisela ku vanhu van'wina va hi hala hi ku tiko a ri va lava hinkwavo Buckhead ni kombela ku mi nyika swikombiso leswi hanyaka ne van'wani va ka va endla accident loko va ha ri accident va hamanyekini vanhu va muti va huma fika va yiva mavhilwa va yiva beke va yiva switatara vanhu va ha ri ndzeni ka movha loko se ku vugevenga byi hi ndlela yo endla tikweni
maswa mkulukumba n'wanyani i endle accident hi pholo a suka Pitori a ya Mamelodi a tshama xibedhlele Tibiko se maze ka huma movha nga za nga yi kuma ye movha ya kumwa a le a Pretoria West a Mutini leswaku yi wale mulungu lo sa phenika wa nsata ke hizo ni ku kulaveni i kume ndzhaka nkarhi wa ku leha maswona Bootpad lava ti breakdown nkombela ku swi vula leswaku nchava ku swi vula because na vumbhoni bya swona va ti breakdown va ti teka timovha va fika va ti khipa ti endla ntswalelo for tin'hweti tete va ya yi humesa se bili ri henhla maswona and va arrange na maphorisa kun'wanyana kun'wana va yi teka va yi cheka yi tswalelo hi tlase wu dyiwa movha vanhu va dyiwa timovha tisinini na ku tshemba ku leyi wa mhaka yi ta expose vanhu va ku tala because timovha ta lahleka la mapatwini lani vanhu va lahlekeriwa hi ti-laptop sweswi no va na concern ku swibalesa swa vona swi kwini because nto va nga vulavuli hi swona na ku tshemba ku loko va famba va ya kwela va na swibalesa a va vulavuli hi swona loko u kuma ku swikukulu swi vo famba va hlota nkova lowu hinkwawo a wu swi tivi ku swin'wana swi we laha swi khokhiwini u ta fika laha u kandza trigger swin'wana loko hlambela swi duvula munhu nemetweli papa nemetweli i bongi ndlovu la kharankulu inkomo ndlovu va khensa swinene leswi a swi vulaka swa ni tshame siku rin'wana ni lombe movha ka yin'wana ya tikhampani ni fika ni yima laha Francis Barnard ku ta maphorisa ya le Tshwane ya fika ku he buti a hi mi tivi a hi kambe xitarata lexi mi nga yima ka xona lexi Francis Barnard ma yi vona yi kongoma mihumi yo loko mi ya Mamelodi va ta yi teka movha leyi kumbe va tlhela va teka na n'wina va mi tlhakisa fambani la sukani la maphorisa va nga vula sweswo ai mativana ai kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we na tatana Hlulani Fano Magayisa hi ta vuya yisa mahlweni hi bula na va RTMC hi tlhe hi bula na muhleri wa tipolitiki hi ka hi languta timhaka ta ntshunxeko kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu ya misava na tatana Hlulani Fano Magayisa gayisa hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se mi hleketa ku hindzisa ku yini mi ringeteli ku vulavula na va makhanselara sweswo re abile na vo vanhu ro vuja re ramule dilo fela ali fedi re ile mobani vanhu ro vuja re le tlamu ka mkwalo re ksta mobani va ro vuja re ka mkwalo re ku ndira ka wada ra ku ndira ka ene nkhale ku na mobani jala ri kabisa ri la u ya ina na vela u ta fita rasu ene swi vula ku lan'we mi nga kona ku hamati ayo a wu na meti buleki mu tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ihlikani khalanga na ncintana a ni lava ku ta khumba leya ntshunxeko wa hina a ku ntshunxeka a ku kona nga ku kombetela ku ntshunxeka loko va vulavulaka hi kona hikusa ku ka hatla wa maphorisa ka ha ri na swiphiqo swa service delivery hayi ku ntshunxeka a yi ku voni hikusa na kola mintirhweni ha tirha hi hlwela ku hola se xiphiqo xin'wana lexi mfumo wu fanele hi pfuna hi xona france ku na kola Pitori a makawunyana Rixini Bootpad ka ha ri nhlekani lowunene aka Afrika wa vulavula na muhumelerisi wa n'wina la mihlangano Fanuel Rayson Ngobeni na Gandzani ka Khana muganga wa ka Davula Bootpad mina hi timhaka ta ku vulavula hi ntshunxeko ni vona swi nga ha ri na nkoka ngopfu sweswi mhaka ku vanhu lava hanyaka ka minkarhi ya sweswi a va nga ri kona ka nkarhi wa ntshunxeko hambi va byela ku hi apartheid a ku humelela leswi na leswi a va ha ri ku swi tshembeni se mina hi mavonelo ya mina a no vona a hi hanyeni ka nkarhi wa sweswi vulavula hi leswi humelelaka sweswi naswona swi ta hundzeriwa ku nghena swin'wana ku vulavuriwa hi swona hikuva hambi wo kombisa n'wana ku hi apartheid a ku humelela leswi na leswi na leswi a nga ku tshembi a nga swi vonangi leswi we i nga xanisekisa xiswona hi apartheid i langute leswi a nga ku hanyeni ka swona sweswi inkomo Bootpad mba na siku lerinene Vashume hi khalanganile ka muhumelerisi mi kombela ku kandziyela nyana leyi ka ku nyamalala ka maphorisa yes khalanga tanihi tiko hi lava ku kuma ku lexi nga endleka mara mina matitwele ma mina ni sola ngopfu va tracking device
lava va tirhisaku leyi va tirhisaku yona a xiphoriseni. Kalanga xiphorisa i xi xa nawu xo hlonipheka, ni nga ku xi xikulu phela loko se swi ri so swi ta hisa yini ka tiko, swi ta hisa ka ku kanakana ku ri ti-tracking device leti va ti tirhisaku hi le ta njhani khalanga ti va nyamalelela ku ri keni hina hi tshembe bona. Ni ngo mi nyika example ku ri na loko hina ho va hi lahlekile kumbe hi yiveriwini hi vo va hi kumelaka swilo. Xiphorisa kahlekahle khalanga xa tirha ku kombisa ku xi tirhini va kumekini, mara va va feyila munhu ku va va feyila hi switirhisiwa khalanga a ta hlupheka tanihi tiko hi ku ri ve le ku feyiliweni. hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hi nkarhi lexirilo xin'we Bootpet a dani koloko ku tele i tikotasi ntsena ndhawu liya. Load reduction swi vula ku Eskom yi wisisa switirhisiwa swa yoho leswi generataku gezi hi ku swa karhala gezi a mixavi. A ni va swi vona va ka Eskom phela tipole letiya ti nga tipole number a vo fika va veka pole yi sara yi nga ri nchumu ya vulavula na voho le loko yi pempa oyili lexiwa xa transformer xi ku komba ku grid ya xoho i yitsongo ka vanhu lava va mamaku gezi laya. Ndzeni ya ndhawu yin'wana Bootpet va ri le mugwazeni phowula ya ha vonaki hi tintambu leti ti nga nemba laha tlhelo ka yona vovo ti thumela laya laha swi tlhaku swi veka vana va kwalaya ka muganga wolowo enghozini ya ku va nga kandziya tintambu letiya va tlhela swi vangana tinghozi ta mafu. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Va suka ka Road Traffic Management Corporation RTMC inkulukumba Simon Zwane hi la ku bula na vona laha hi languteka timhaka ta nguva leya Paseka ku va ri ku fambe njhani na mapatwini la magondweni ya Afrika-Dzonga va vone xifaniso xa njhani hi ndlela leyi. Butsai inhlekani, good afternoon. Good afternoon and thank you for having us. It's been long since I spoke to you, but Simon. I'm Tumberili, man. Where were you? Yeah. I've been on the roads. I've been working, man. Talking about the roads, what did you see as RTMC during the Easter holiday? I saw traffic officers all over the place. I saw an improved behavior from the majority of motorists who were traveling. And I saw activations by a variety of stakeholders, including church leaders, some influential people in the community, all of them calling for safety and improved behavior on the roads. And I also saw some private companies also joining the campaign, and also they developed their own road safety material on how to drive safely in rainy conditions, how to follow other vehicles safely, how to keep a safe following distance, and all of those. So I saw all of those efforts being made by South Africans who are patriotic, who wanted to see a change on our roads. And I think their efforts were rewarded. Talking about their efforts being rewarded, can you therefore attribute what you've just narrated now as to some of the factors that might have led to the reduction in, shall I say, even number of fatalities, number of crashes, and so on and so forth? Yes, it can be attributed to that. You can see that people now, they now understand what we mean when you say they must plan their trips carefully and travel when there is sufficient light, because we saw that the peaks in volumes, traffic volumes, started happening from around 7, 8, the first peak, and the second peak would be around 11, and the third peak around 2 o'clock. People were leaving Gauteng, which meant that they intended to reaching their destination when there was still light, and so that they are able to avoid any other issues that they may encounter on the roads. So that was encouraging to see.
because it meant people are really listening when you talk to them. Apart from the good things that you have just shared with us, Butsai, can you as well talk to some of the things that maybe you might feel the public need to know about some of us who would not want to comply and or follow the rules and or listen to whatever that you're sharing with us with regard to road safety? Yeah, there's still an unacceptably high number of people who think that they can drink and drive and that they can get away from their from being held accountable by driving officers. In Limpopo alone, I think now sitting at around 18 people that have been arrested for trying to bribe traffic officers when they arrested them for either driving under the influence of alcohol or driving unroadworthy vehicles. But in total, there were more than 900 people arrested for drunken driving. That remains a big concern that people still think that they can drink and drive. And when you look at the kind of charges that they face after they shall have tried to do that, do you think it's a deterrent enough for them not to re-offense or for other people to learn from them? Oh yeah, because now they're facing criminal charges, whereas unroadworthiness, the car would have been discontinued with no criminal consequences for the driver. But because the driver thought he can pay his way out of the situation, he will now have to face criminal charges. He must go to court and face criminal charges. But those who are driving under the influence of alcohol, they now have to face charges of drunken driving and bribery. Attempted bribery becomes an aggravating factor that the magistrate must take into account. So where you were likely to get a lighter sentence, now because you thought you were smart and you can pay your way out of the situation, you'd end up with a sanction that is heavier than what you would have received otherwise. So as we conclude, we've been inundated with calls from various license holders who are saying their licenses have expired and they are not receiving the new ones. What is the status now? And are you as well going to take this message maybe to the powers that be to say there are those who are saying they cannot be paying renewal fees more than once, yet they are not the cause for the delay of the licenses? Yeah, they are. That matter is being attended to by the Department of Transport, where we are having constant engagements with them to resolve the issue. Because it is also a concern for us that people that don't have those are not receiving their driving licenses. But to avoid troubles on people, we are encouraging people to take temporary driving licenses until the department sorts the licenses out. And when we are talking about temporary licenses, but the challenge is you take it and that temporary license is valid for 6 months and you still have to retake another one. That's where the concern is, because they're paying for those temporary licenses, isn't it? Yeah, I'm saying there are constant engagements with the department. Hopefully they will come out soon and with an announcement as to what needs to be done. I see. But I can see this nene sleka no ngona lo nene inko. Inko me isa swimming from Ganalon FM bala ba bulana bona etatana Simon Zwane basuka ka Road Traffic Management Corporation. Ay bulana bona ba ka ba bula ngofo ilang teka timhaka leti tinga kola ta timhaka ta ku hela ka kumbe ka nkarhi lowa kumbe nguva leyi ya paseka laha a va vulavula hi timhaka leti ti khumbaku vanhu lava
ko ka ku langutiwa matikhomelo ya vachayeri va kombisa ku ongeti vachayeri va vuye va tikhoma kahle eka nguva leyiwani va twe swileriso swivilelo swibumabumelo leswi swi kha swi ri kona ku yala tlhelo swi tikomba ku ri na vanhu vo tala lava nga hoxa xandla eka timhaka ta ku antswisa xiyimo hi ndlela leyo 18 wa van'wani va vuye va khomiwa hikokwalaho ka ku ringeta ku lava ku ta ba tingwenya ku ni masiku lawa ka ha bohi mati ku tingwenya ti tlela kumbe ku boha to tingwenya se va 18 wa va vuye va khomiwa hikuva va kha va lava ku ringeta ku ba tingwenya hi toxe se va nge ri swi swa muxaka wolowo swi hetelela swi tikisa xigwevo hikuva vanhu va endla van'wani va chayela va pyopyiwile va twa ngeti va nga kota ku va va papalata ku khomiwa loko va tshika va kumeke va endle manyala ya muxaka wolowo timhaka ta temporary license na khana vulavula hi toho siku na siku loko ni hlangana na vanhu lava va ndzawulo leyiwani na va byela na sweswi ni va byerile ve ri karhi ku le ku vulavurisiwani hi swoho ku endla leswaku ku kumeka xintshunxo xa leswaku i nge swi koti ku va i ya pfuxeta license kumbe kuma temporary license kambirhi hi fambe tibuku ni vone na July i ni rhumele buku wo pfulela buku u pfula buku ku i va ku hi n'wina khalanga xipele sweswi na ku bulana tatana Good Enough Mashego hi twa ku timhaka ta ntshunxeko hi gimeta njhani hi vona yini tanihi Afrika-Dzonga kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona namuntlha hi siku ra 30 ra n'hweti leyi ya Dzivamisoko lembe ra 2025 hi gimeta n'hweti ya ntshunxeko ku na ntshunxeko ke nako hikokwalaho ka yini ka loko ku ri na ntshunxeko tetani ka ha yimbeleriwa na tinsimu teti ta xidemokirasi ta ntshunxeko ta ku lwela ntshunxeko ka ha yimbeleriwa tinsimu teti ti nga yimbeleriwa va Sir Peter Mokaba njani amukeleni Good Enough Mashego Good Enough nhleka Enhlakani Brapet na vangiseri va Afrika wa bulabula minjani empfukele minjani n'wena na mina mfukile ku busy Mpumalanga ku busy Mbombela Metro FM Awards ti ta vuya ku hela ka vhiki kambe mina ni tatani ka ni suka hala Gauteng ku ta sungula ni ya Durban se ni tata hi N4 va ta jamali Brapet va ta jamali kwala ka ku dya mali le ka ntshunxeko Good Enough n'hweti leyi se ha gimeta mi vona yini n'wina hikuva van'wani va kombisa timhaka ta hi ku lo tshunxekiwa vitu kambe tanihi tiko a hi ntshunxekangi Brapet wa tiva ku answera xivutiso lexi ni ta sungula hi xivulavulo xin'wana xa xilungu xa English va ku for the one with privilege equality feels like oppression loko ri weri munhu wa ku ri u kule u dya kahle kumbe u dya kahle so loko va ku laveka mi jisana na van'wanyana tata ku ri laha ndi swi koti nda oppressiwa leswi ndzi vulavula ndi i mhaka ku ri ntshunxeko wu koho kumbe a wu ri koho loko hi languta malembe ya ri 11 laha hundzeke ku laveka swa ku sungula i languta ku ri munhu u tshama le kwini na ku ri munhu u le kwini na ku ri munhu u tolovele yini loko swivutiso leswi vutisiwa vanhu va la Mpumalanga ku sungula van'wana va ta ku byela ku ri hi lembe ra 1993 kumbe ku fika 2013 loko va lava ku ya university a ku fanele va huma la provinsini va ta Gauteng kumbe ka tiprovinsi tin'wanyana sweswi ku na university kwala swi vulavulaka leswaku se ku na ntshunxeko va na ntshunxeko wa ku famba ka university leyi va lavaka yo la Mpumalanga na mali ya ku ri ya tirhisiwa kumbe ku hakela ti-accommodation leyi dyondzise va ta hakela basi ntsena ku ta va swi vulavula leswaku ku na mali la ka ndyangu wa ku tala lava dyondzaka le university na loko u vutisa vanhu va le Northern Cape na va ta ku byela hi mhaka university ku la ku nga na university ya Solblaki masiku lawa ku na ka malembe la 31 ku ve na university ya Solblaki leswi vulaka ku ri loko u ri Northern Cape u nga swi kota ku ri va na mali leyitsongoyana xikhwameni ku ri u nga hakela accommodation le Western Cape kumbe le Gauteng u ta va ri koho kwalaho so na loko u ta Limpopo na koho vanhu va ta ku byela hi mhaka ku ri a ku nga na high court le Limpopo loko u loveriwe munhu lava ti-letter of authority kumbe swin'wanyana a ku laveka u huma u ta joni kumbe kun'wana ku ri kuma matsalwa lawa so swi hambana hi ku ri munhu u tolovele yini so mara na koho munhu a ku fana na mehe ndi kule hi nkarhi loyi ya ku ri ku na apartheid so ni nga vulavula ku ri ku na swin'wana hi nkarhi leyi ku kula hina a ku nga na timasipala a ku na leswi va ku na ti-town council ma ti kumeka le ka tidoroba ta valungu
sweswi ku na timasipala laha hi tshamaka ko loko u languta ka masipala u vona leswaku ka timasipala ta ku tala ku na ka vanhu vantima kumbe la ku rangelaka vanhu vantima ku na swilo swa ku tala swo ka swi fami kahle Make Maluleke wa Auditor General u swi vula lembe rin'wana na rin'wanyana ku ri ku na ti-service ta ku ri ti kumiki ku na vanhu va ku ri va rila i swilo swa ku ri khale a swi ri kona laha ni kuleke kona loko u famba la ndleleni Brapet u twa ku hisa a ku na tipompi ta mati ta ku ri ta vanhu hinkwawo ta ku ti la patwini lava mani a ku nga fanela ku ri umela ku ri ta fika kaya loko ta kuma mati masiku lawa ti-dip a ti ri koho u nge kumi ti-dip ku hava ti-dip ku hava mati ku hava swilo swa ku tala so ku ya i ku ri munhu u tolovele yini mara loko u vulavula na vanhu vantima va ku fana na mehe ku ri kule ka apartheid mara ndzi vone swilo swa ku tala swi nyamalala ku fana na mabindzu laha ra koho vo Nkowankowa vo Seshego vo Lebowakgomo vo Mkhuhlu vo Thulamaša ku ri a ku ri ta government loko ni vona swi nga ri koho ku na ku ri nkarhi wun'wana u lava ku balansa ku ri kumbe swi pfune van'wana a va nga na nchumu nkorho leyo mali ya ku ri a yi ta kwala seyile so that's why ni ta ku la ka malembe a 31 loko u vona ntshunxeko u ta swi ku ri u tolovele yini loko u tolovele ku tshama kahle ku na ti-telefoni ku na tiyinini ku na tipati u ta rila ti-potholes vanhu va ku ri a va nga na tipati va ta rila swin'wanyana mara kahle loko o languta ku na swilo swa ku tala swa ku hambana swa kahle swa ku ri swi endlekile swa ku ri a swi nga ri koho hi 1994 hi ta rila hi corruption ka timasipala mara hi 1994 timasipala a ti nga ri koho ka tindhawu ta vanhu vantima se timhaka ta tinsimu ke ma swi twa ku va vanhu vo fana na va economic freedom fighters xikombiso va kayakaya na risimu leriya ri nga yimbeleriwa hi va Sir Peter Mokaba 31 into democracy a vulavula hi swona ku endleka yini ya swi ta ka leswi ni sunguleke swona ku ri loko u tolovere privilege loko swi ku vulavuriwa equality swi twakala swi ta ku vavisanyana risimu leri i risimu ra ku ri a ri yimbeleriwa khale nkarhi wa kulwa na apartheid and risimu ra ku ri na Peter Mokaba u byele i tatana Nelson Mandela ku ri ku laveka a makatsongonyana ku ri a ta yimbeleli ku na vanhu lava va vavisaka mara swivutiso swikulu ku ri yi va vavisa hi mhaka ya yini Brapet loko risimu ri ku ri ku kill the boer kill the farmer hi nkarhi wa kulwa na apartheid loko ku vulavula hi farmer a ku nga vulavuli i munhu wa ku ri wa rima kumbe munhu wa ku ri u rima i munhu wa ku rima a ku vulavula i munhu wa ku ri u na misava loko vulavula ku ri u na misava kid hi ku ri loko o languta sweswi va ta ku byela ku ri ku na farm 203 Giyani farm 203 farm 404 Lydenburg leswi vulaka ku ri valungu loko va teke misava a va wu demarcata into farms va ku i ti-farm ku na vo Edinburgh farm ku na vo Ludlow farm ku na vo Union farm so risimu leri ku raveka vanhu va teka ka leswi swilungu va ku na context ku ri loko i ku kill the farmer i vulavula i munhu wa ku rima kumbe i vulavula i vanhu lava va tekeke misava so vanhu valungu va tolovele leswi swa privilege ya ku ri khale loko munhu o himbela a khomiwa ku ri no risimu ra wena inciter violence mara loko ku himbelela EFF masiku lawa a va lavi ku teka context ya ku ri farmer la a ku vulavuriwi i munhu wa ku rima ku vulavuriwa hi munhu loyi a khomeke a farm Ludlow farm Agincourt farm Union farm ku ri misava hinkwayo lava tekeke a va wu vita ti-farm so loko ku lava kill the farmer ku lava i munhu loyi a khomeke misava so leswi va swi endlaka i ku ri va lava ku ri history leyi ya vanhu vantima ya ku ri na apartheid yo nyamalala loko ku nga himeriwi risimu leri a ni vulavi leswaku tatana Malema u right ku yimbelela mara ku laveka na lava ku ri va tsariwile sweswi endzhaku ka 94 va tiva ku ri a ku na risimu ku na catalog ya risimu ra freedom to yi koho and na ku ri yi nga pfumeli ku ri vanhu va ta kula va ku no a yi tivi ku ri apartheid a yi ri koho loko va rivala ku ri a ku na apartheid na ku ri a yi na risimu ra yo a yi na ti-icon ta yo yi ta tlhela yi vuhile so hi xilungu futhi Brapet va ku loko u rivala history ya wena u ta kuma se u endla swa ku fana na leswi la misaveni vanhu va ku fana na ni ta tirhisa example ya majuda sweswi loko u vulavula ya majuda va ku byela hi holocaust ya Germany ku ri ku na German holocaust yi endlekile Adolf Hitler yi endleke hi 1936 between 1936 na 1945 mara na 2025 ku vulavula hi Adolf Hitler na holocaust mara loko ni vutisa munhu sweswi munhu wa ntima wa le Giyani wa le Bush ni ku i nkarhi loko tsariwa we a ku ri mani prime minister va ku tala ngopfu se va tsandza ku tiva ku ri a ku ri mani la khomeke hi 1976 nkarhi loko dlayiwa Hector Peterson 1977 nkarhi loko dlayiwa Steve Biko munhu a nga ku byela ku ri prime minister la Afrika-Dzonga a ku ri mani mara ta ku byela ku ri 1936 le Germany prime chancellor a ku ri Adolf Hitler so swi komba ku ri
indlela leyi vanhu valungu va lavaka i languta history a swi kahle ku ri va lava ku ri loko i languta history ya vo i tiva ku ri ku ve na holocaust ku ve na yini mara loko i languta history ya hina ku laveka leswi vo kill the boer yi swi rivala ku ri loko endzhaku ka malembe 50 va ta ku byela ku ri no swilo leswi ndlelaka swi a swi endlekanga ene ku nge vi na example ku nge vi na risimu ra ku ri vulavula hi mhaka yoleyo additional to that kumbe mi nga se hetisa kwalano ni khomeleni tani ni teka tlhongomhaka ta mahungu good enough imani ku va tlhongomhaka ta mahungu ya misava awara ya mbirhi kesile hlolani fani va le magayisa na tlhongoma swa holobye inogodongwani kale va ri ka portfolio leyi ya timhaka ta swa timali ka ANC swi ka swi nga pfumeli ku va holobye a ni swi tivi ka ku ri yini kumbexani good enough a nga swi tiva ku i ncina xi endlaku holobye inogodongwani va nga vi holobye swi ka swi nga pfumeli ivi sweswi namuntlha ka i theme ya vona ya vungayi ya vumbirhi mi ku va suka ntirhweni mi ta tirhisa bulldozer a hi tlheleni ka good enough Mashego a ma ha tatisa a ni tatisa i ku ri Brapet ku sungula i 1994 ku ve na nawu loyi ku va ku na affirmative action hi nkarhi leyi ku kula mena we loko ya xikolweni munhu lowu a kuma ku ri na movha a ku ri principal ntsena bothixara va nga swi koti ku va na timovha hi mhaka ku ri mali leyi a va yi kuma loko va tirha a yi ri ntsongo ngopfu yi nga fani na leyi kumiwa hi bothixara va valungu so hi 1994 kusungula 1994 loko munhu a ta languta ku ri kumbe ku na ntshunxeko na i ku ri ku ve na system ya ku ri vanhu lava miholo ya vanhu leyi va yi kumaka vanhu va ntima na leyi kumaka i valungu ku fanela i fani so a swi nga endleki ku ri va ta ku valungu laveka se mi kuma mali leyitsongo so leswi endlekeke la kwalaho ku ri va vulavula ku ri no vanhu va ntima ku laveka va kuma mali ya ku fana na valungu so ya swi vona ku ri ku na tindlu ta ku tala loko u famba tindhawu ta ku fana na vo Thulamahashe vo Mkhuhlu vo Akhonhuku vo Giyani vo le kwinikwini u ta vona ku ri ku na tindlu ta ku tala letikulu ngopfu ta ku ri ti yakiwe endzhaku ka 1994 leswi ku kombaka ku ri so ku na mali leyi vanhu va swi kotaka ku yi kuma i nawu lowu affirmative action ku ri loko ku na ntirho ku ta nyikiwa munhu wa ntima before ku ta nyikiwa mulungu so leswi swi pfune ngopfu ku ri ku va na leswi swilungu va ku na social mobility ka vanhu va ntima ya swi vona ku ri va swi kota ku va na mali ya ku ri va swi kota ku tirha yoho ya ku ri before 1994 a wu nga swi koti ku ri u va na mali a wu nga yi tivi na 10,000 ku tava njhani na loan a wu nga yi kumi loko u ya la bangi se swi vula ku sweswiwani loko hi tshamile hi kutani hi ku ndlela ku matimu ya hina hi nga ya rivali hi endla yini ho ya fayila kumbe haya mahlweni hi yimbelela hi ku siyoya epitori se haya pitori hi endla yini sweswi leswi ku laveka swi endleka a ni voni ku ri ku laveka hi ta yimbelela loko ngopfungopfu ya ku ri hi ta yimbelela hi ta siya epitori lusaka risimu ra khale mara ku laveka ku va na ndlela a ni ri ku na ti-museum Brapet ku na apartheid museum le Joni leyi ku na vo Nelson Mandela museum ku na museum wa yini ku laveka mfumo wa hina ta ku kumbe mfumo wa le Limpopo kumbe Mpumalanga wa ta ku hina yi ta endla ku va na liberation song museum ku va na ti-museum kumbe ti ta tala province yin'wana na yin'wana yi va na liberation song museum ku ri u nga nghena koho u tshama hansi u faka ti-headphone o yingisela masiku lawa se ku na technology na online u swi kota ku ri u ta koho kumbe ku na website u ta fika u ta yingisela risimu leri ta va ri koho kwalaho ku na ti-lyrics ta koho ku ri leyi lyric vulavulani loko ku vula lusaka leri yi yini ku ri u nga yimbeleli ku heyi ya le lusaka mara munhu a nga tivi ku ri lusaka i laha ANC a yi na ti-headquarters ta yoko so ku va ta va na explanation ku va na project ya ku ri risimu leri ri vekiwa laha ri tshame ku laveka ri va koho ri ta vekiwa laha ku vekiwaka koho ti-statue a ni ri na vona sweswi loko ku tisiwa ti-statue ta vo Cecil John Rhodes a ti lahliwi ti tekiwa ti vekiwa le museumini ku ri laha tshwane ti va koho so swilo swa khale ku laveka swi va le museumini mara ku va museum swi vula leswaku ku ta va vanhu lava lavaka ku tiva hi swona va ta koho kwalaho so tirisimu leri ku laveka va nga vulavuli ku ri Julius a nga yimbeleli AfriForum na Solidarity ku laveka va humesa mali va ku mali leyi ya ku rekhoda risimu leri ra toyitoyi i ta archive i ta yaka museum ku ri loko vanhu va ntima va lava ku yingisela va lava ku hlaya va lava ku tiva ku ri a ti vulavula yini risimu leri va ta famba koho va ta yingisela hayi ku ri ku laveka vanhu va rivala ku ri ku ve na kulwa na apartheid a hetseni veri inogodonga na vatshikitiri inogodonga va mina mi a ni na makungu yo tshika se mina ni nge ha i khale va kha va siveleketeka matsundzuka musi khale va ri ka portfolio ya swa timali ka ANC
ya va ngepfumeli brother mara inkarhi yin'wana ndza twisisa mani ni ku a ni ri heta politician i munhu wa ku ri fika hit munhu wa ku ri i nhloko ntsena ku na vanhu lava va tirhaka na yena lava tirhaka ka team ya yena nako hina yi ta ku Philip Godongwana n'wana khale a ri ka portfolio committee leyi brother di leswi swin'wanyana fake leyi i ta hetelela ka yona namuntlha Backboard a ri Minister wa Foreign Affairs la Afrika-Dzonga ku sungula hi 1977 ku fika hi 1994. 1977 to 1994 xilungu loko va vula ku ye the longest serving foreign minister la misaveni hinkwayo. So kumbe na Philip Godongwana nga swi kota ku endla shin leya ku ra phela mwe loko mi la ku teme ni vona munhu ku ri khala ka portfolio ya timali mara and fane na Backboard kumbe lava ku roba lava ku ri na menta roba record leya Backboard so vanhu ta tusa ku ri ku na record leya lavaka ku ri na ya tava na yo ku ri khomi Backboard and Backboard so lovile leswi kombaka ku ri ku nge na n'wana kumbe munhu loyi tava ya Godongwana ta khoma ka la ka timali ku sungula sweswi ku fika hi 2014 Wala record ta ikuma record le bamthika bana kuma record van'wana va tshama va vulavula va ku hina hi ta fuma yesa zavuya ivi ku se ku sungula ku yeso wuyini va ku vona hala PE yeso wuyini va ku vona Western Cape yi vuyile ku vona Tshwane na ye ta khoma ku fika yeso avu Good enough kasi kansa me eko kwela ka veki ko loko hi nga langutana kona sweswo mi tsiro mngana nona a hi gimetena ku na mhaka leyi hi nga tshama hi languta ku na xihlangi lexi xi nga lahleka ne hala hi le Khutu West miri yini West Rand ya vupela dyambu bya Joni xihlangi lexiwani xi na malembe ya na la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona vativi va koho hi wena se la ku twa wena nomboro ya le 0860002543 a hi pfuna nini va kaya hi fika njhani ka ku kurisa vana mikhukhwini amacocombeni a mujondolo phela mujondolo i mikhukhu hi fika njhani va kaya ku kurisa vana mikhukhwini hi va loko mo languta hambi mo languta tinhlayinhlayi leti ti kombaka a ni mani mina ka xikombiso hi Limpopo na Gauteng tiko leri xifundza lexi xi nga na vanhu vo tala lava nga tirhiki hi le Gauteng ku tlula Limpopo na loko swi ri tani na swi twisisa ku na vanhu vo tala a Gauteng sweswo na swi twisisa kambe ku na vanhu lava ya ku va ya kurisa vana mikhukhwini kuve manitwa ne kuve a va le ku tirheni a va le ku endleni nchumu se hi fika njhani ka xiyimo xexo lexi hi ku vana va le vo kurisiwa mikhukhwini va hetela va na mintlhontlho yaleyo yo hambanahambana yi mintlhontlho yaleyo mimpfumawulo yo tala va yitwa ma swi vona ku loko mo languta tindlu leti va tshamaka tona hi leti ta wa swi twa loko van'wana hala va ri ku chachamiseni wa swi twa loko van'wana hala va ri ku ma swi swa muxaka woluwa se xivutiso i ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi tikuma hi ri ka xiyimo xa muxaka wolowo hi laha hi lavaka ku twa ka wehe muyingiseri wa mina nomboro hi leyi 0860002543 hi ku hambi ku nga ri a Joni ntsena na kwalomu xitandini se mikhukhu ya kha ya sungula ma ku tiva musiku na le ma ku vona laha ku nga ze ku va na mahungwini laha a ta ve ri le talani laha ku nga ya ku ya pfuriwa mikhukhu lembe rin'wana ma ku tsundzuka ma 2 room ma ku vo ma tshame nkani sweswo swa mutaniya se xivutiso ku hi kurisa vana va hina mikhukhwini mhaka yini i ncini xi hi sindzisaka swiswo sweswo a hi na miseni miehleketo ne hi nga welaweli njhe nghena hi ku hi vulavula hi mukhukhu munhu a twa nga ri wa swi tiva hambi hi tshama kona swi nga endleka ka wu swi tivi ku hikokwalaho ka yini va kurisiwa mi kurisa vana mikhukhwini hi fike njhani ka timhaka leti ta mikhukhu hi loyi wo sungula nhlekani Nhlekani Buphete minjhani? Sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile vulavula na Xikalavita. Hayi ni nga nghena mhaka leyi ya kurisa vana mikhukhwini. Hi ku ya hi mavonelo ya mina Buphete nkarhi wun'wanyani kusuka ku ri xiyimo. Hello?
ni mi yingiserile ni yo hwi sweswi mi twaka ni la ku twa xiyimo lexi xi nge belela mazingi kurisa n'wana mukhukhwini. Bootpet ni ta mi nyika xikombiso ne hi munhu yelwe mi vulavulaka na yena sweswi. Vana va mina hinkwavo ni va kumele mukhukhwini mara ku na xilo xa rhongo hi vana lava va nga kulela mukhukhwini. Xilo xa rhongo kusuka ku ri wena mutswari suka u nga ri na vutihlamuleri ka vana va wena. Me vula yini loko mi ku a ku na xi xa wrong mi vula yini? Mi vula ku a ku na xi xa wrong hi mhaka ku a vandli yini kumbe hi mhaka ku vandla yini? A ku na xilo xa rhongo hi mhaka ku ni cheke xiyimo munhu suka cheke xiyimo xa yena kuma ku ri a nga afford mali ya ku veni a xava yindlu nkarhi wun'wana munhu a nga le ku tirheni i hanya ku ti xavisela swiwitsi la patwini. Mara loko ku ri xikongomelo xa ku u fanele u yimela a vana va wena u ri mutswari swi fanele kahle u swi tiva swa n'wana wa mina a ku na mhaka leswaku ni le ka xiyimo xa njhani kumbe ni le mukhukhwini a ni le mukhukhwini i ku ve ni tshama ni kha ni tlhogomela vana va mina. Ma vona mbangu le mukhukhwini man a ni tivi ku mukhukhu kumbexana mi swi twisisi ku mukhukhu ni vula yini a ni vuli ku n'wina mi ri na xitandi ivi mi fika mi ndla yindlu ya n'wina hi mazingi a ni vuli swona. Ni vula leswiya swa ma ku vona loko mi kha mi famba kwala JKSK ma ku vona ni vula leswiya mina ku loko kwalaya ka ku loko n'we mi ta na mazingi ya ku pfala matlhelo ya nharhu leriya ra vumune i ra mukhukhu lowu nga la tlhelo sweswo kutani hi swona vulaka swo ku hi fika njhani ka ku va hi ya kurisa vana ka tindhawu totoleto. Ya tindhawu ta ku fana ni letiya ni pfumelana na wena a swi fanelangi ku ve ni ze hi fika kwalani nkarhi wun'wani munhu un'wana i suka ku ri ku ve ni a ti hleketela yena a ri yexe a nga hleketeli vana va yena a hetelela ku ve na ku no leswi la ni nga le kusuhani ni ta ku ni le mfuleni i ri ndi dzima hi mhaka ku a ni nga ta hakela yini a ni nga ta hakela a rente. Okay so n'wina mo vula ku a mi twi nga ri ni khovelela lava nga ri ku na yindlu hayi a ni vuli swona mina ni vula leswiya swa ku fana na sweswi vana lava hi nge le ku vulavuleni hi vo va nga lahleka ku fana na Jocelyn Smith ku fana na lowa Letshepisong hinkwavo va lava va suka ka mikhukhu leyi ni vulavulaka yo ya mixaka yaleyo hi fike njhani kwalaho? Hi fike kokwalaho ka ku veni hi suka hi nga la ku khipha mali hi la ka hakela rent kumbe hi la ku tshama ndhawini ya right la hi nga ta vonaka swa ku vana lava right a swi rhongo mavulon'wa ku veni ti kuma u ri ka mukhukhwini mara swi la u cheka a environment ya ndhawu ya leswaku loko ku ri ku ni suka ni tlhome mukhukhu la ku ta va ku ri ndhawu ya njhani n'wana wa me loko ku ri ku ni fambile ni ya ntirhweni kumbe na ku xaviseni ka swiwitsi ni ta vana va me va ta va va tshamisekile na. So leswi a ni ta xi vula ka vanhu va ku fana no va lava nga tshama tindhawini ta ku fana ni titele a swi ri kahle loko a ti tiva swa ku munhu luya a rhandzaka patu a teka n'wana a ya mi veka ecrash ku na ti-crash sweswi wa teka n'wana wo suku ya n'wi veka loko se u vuya u landza n'wana wa n'we a fika tshama kahle a va ri na n'wina. Se loko ku ve ku makhelwana wa nga mi hleketeleli ke mi kuma ku se sungula swin'wana swi nga ta bvinya n'wana mihleketo loko a ri hala tlhelo lerin'wana a va loko ku ri ku makhelwani a nga swi hleketi sweswo munhu wa ku fana na mehe ni nga kota ku ve ni ku report-a ni ku ka ma-social work no lani na makhelwani yi le ka xiyimo xa so na so se hi kombela ve ni kahle nghenelela tani ku ve ni mi ri mfumo mu vona swa vana lava va ya tshama njhani kumbe va ya hanya njhani. Ni vula ku a ni ngo makhelwani loko ni vula a ya hleketa ni vula ku a hi nge ka van'wana makhelwani wo fika a nga na mhaka ku n'we mi tlele hala ka tlhelo lerin'wana kumbe a mi tlelangi ya ti pfulelela radio loko kumbexana a pfa a hleketa ku kumbexana loko ku ri ku ximutana xa he xa ha ri xintsongo a ku sini la ku xi ngetela nyana ma swisisa nyana leswi ni vulaka so se n'wina mi makhelwani mi lo vekela zingi xikhigela xa n'wana xi ku a tlhela loyi a nga hala a nga na mhaka na n'wina ma twisa ku mi le ku kuriseni n'wana ka mbangu wa njhani? Nge ku kuriseni n'wana ku vava hi ndlela yeleyo ni mi twisisa tata ai ya ni vula ku hai chenza tesa ni n'wana ni nga se vulavula ngopfu ni hlekani mi amukeleli ka munghana lonene hi pfukele papa minjhani a khenso vanhu lava va nga rhongo eka loko ku ri Human Rights Commission na lava lwelaka timfanelo ta vanhu a va fanele va khoma vanhu a va fanele va khoma vatswari na vatswari nkarhi wun'wani hi ti hleketela hi ri hexe ku va yi kurisa n'wana ka tindhawu letiya a swi tshamisekanga swi basanga etona ni twe ni nyika xikombiso swin'wana ni nyiketa mhani lava ha humaka swi na nkoka swinene eka makuriselo ya vana environment leyi hi tshamaka ka yona i nga va i ri right a jarata ra wena kwala handle ka yindlu ya wena mara loko n'wana a huma
a yima xitarateni a la ku bela hi moya swilo leswi a nga ta swi vona la xitarateni la swi onha miehleketo ya n'wana swi onha makulelo ya n'wana i tikuma a lava ku va ka stage xo karhi leswi a nga ti fikelelaka ka swona swo tala leswi humelelaka ka sport camp kumbe ti-informal settlement a hi xilo xo tshamiseka kun'wana tsutsuma tisoreti tsutsuma hikwala patwini mi fambaka kona kun'wani loko u huma nyangweni ku nga vana va kha va dzaha nyawupe so a swi hlohloteri ku hina vatswari hi nga teka vana va hina hi ya va kurisela le loko ku ri hava rhandza ku na vanhu vo tala va nga siya mimiti ya vona kaya lava tshamaka kahle ivi hi teka vana va hina hi ya va kurisa ka ti-one room lomu hi tshamaka kwala hi tirhelaka kona hi shera yindlu na vana hi tlela kwalaha hi xeka kwalaha ku na vana kwala tlhelo kwala mara a kaya hi siye ndhawu ya kahle ku ri swi onha miehleketo ya vana hi hleketa hina hi vana vana va masiku lama va tlharihile u nga twa nga ri va tlele kati va busy hi foni ndzi ka mi kuma ivi n'wehe mi sungula sweswiya mi swi sungulaka loko mi tshika mi vulavula va mi twa hala kumbe ku vulavuleni so swi tele swilo leswi onhaka miehleketo ya vana ende hina hi va hi nga swi voni loko hi va susa leyi va susa kona or va susa kumbexani hi lava better education or better life hi va teka hi va tisa ka exidziveni xa vutomi bya vusofa ende a hi swi voni a hi swi hleketi vona hi nga ri hayi swi kahle na ku tshama na vana va mina joni mara joni leyi tshamaka ka yoho sweswi yi onhakile swinene yi endla ku na vana va bindeka mihleketo ni tshame ni tshama ka xin'wana xa swikwata camp ni ti byela ku na mina la ku suka ku hakela rent ivi ni muvha ni ya kuma xitandi sweswiya swo zavalanza a minkarhi yaliya so loko ni tshamini yo tshama nyana tin'hweti nyana timbirhi tinharhu ni vana ni va ta kulela laha so loko va vuya xikolweni ni nga ri kona ni sungula ku chuha ku hambi transport ya vona yi va chiche gedeni loko va fika gedeni va kume yini so swi hatla swi ni endla ku ni cinca a ni ngo fikelela ngopfu but swi ni endle ku ni cinca ni ku no ndhawu leyi a hi yona leyi munhu a nga ta kurisa vana va vanhwanyana hambi va vafana swi va west ka va vafana va yima laha swiphazeni swi nga kona masiku lama va kuma tintangha ta vona ti kha ti dzaha fole va fika va dzaha na vona loko i nga dzahi va ka a vutlhari haleni i ta helela kun'wana i nge n'wi siveleli ta wu kona entirhweni i ta endla swilo leswiya swi endla ku hi vana lava loko vuya se i twa ncina vulavulela henhla hi mhaka ya swilo leswiya hi nga va expose ka swona so hina vatswari hi hina hi nga na hi onhaka vana va hina timfanelo ta vana ti abuse hi hina before lava van'wani va le handle va ndla yini hi hina hi va kurisaka hikuva a hi swi kotangi ku va nyiketa better life loko va ha kula a hi va kotangi ku va nyiketa loko hi ri hala ka ximunhu va ri ku fanele ku va na shelter ya kahle a hi swi kotangi ku va kumela shelter liya hi va tekele a va tshama kona hi va faka ka xidziva xin'wana xo loko n'wana a huma nampundzu ku ya exikolweni kwala khoni ya mikhukhu kwala n'wi tlakula va famba na yena hi ta tshama dyambu hinkwaswo ku n'wana wa ye exikolweni nga ta nga yangi loko a vuya exikolweni a ngo hlangana na un'wana a n'wi tlakula so swi tele swilo leswi humelelaka so a ni ka vatswari hinkwavo a hi languteni tindhawu leti hi tshamaka a hi fikeleli van'wani vatswari vambirhi un'wana mutswari a nga tirhi ngopfu va xisati vo tshama kwala joni a va tirhi wa ni nga teki xilangi mi ya tshama kaya la ku nga na environment ya kahle la ku byela ku hi mun'wana loko n'wana a humi hi gede ku na gede muti wa wena mara laha i ta ka humi hi gede ku i ta tshama ndzi ya mikhukhu wa hisa a ku na ku i ta tshama jarateni a bela hi moya ma yi vona mhaka leyi so a tshamisekangi at all a ni kombela ku kumbexani loko ni heta mara hi yi humini kantsongo yi nga humi mi ta vuya siku rin'wana inkombo to mina a khensa makwavo nongonoko leyi hi sweswo mingiselo munghana na FM namuntlha i ravunharhu ne se swi vula ku mundzuku sikunkulu hi ravumune siku ra vumune se hi ta va herile a Giyani Stadium tindlela mativana ngoti na va vona dokodela KS Maluleke va kha va rhangela ntirho lowu mundzuku se na munghana lonene yi ta va ri kona xibazana xi ta va xi ri kona loko ni nga hoxisi na swa risima tanihi nongonoko ku ta haxa thwi kusuka kwalaya a Giyani Stadium se mi nga kayeli ntirho wa kahle wo walowo hi ndlela yaleyo tlhandla kambirhi mi nga kayeli ku ku na timhaka letiya ta Metro FM Awards na Festival xavani mathikiti ya hlangana Ambombela Stadium hi mugqivela loyi ya ka woho hi ndlela yaleyo ka van'wani va ta va ri ka conference
ya ku hlawula vurhangeri ka region yin'wana se a ni tshembi va ta kuma nkarhi wa ku ya kambe hi sweswo makankulu leyi va ka hina macocombe a mikhukhwini n'we mirhi ni hlekani u na munhu la a yeses ni kona mi pfukini hi pfukile n'wina minjhani ni pfukini I can't Big Ted mi vulavula na Patience kwala Thembisa ne yeses aka ya le bon hello ambile ku vulavuleni sesi ni yo wi phela mina ni yingisele n'wena me ni yo twa sweswo kwa ka hi le bon a ni se twa mahungu ni yo wi a ni kumbe hilo ni khata ni lava ku vulavula hi leyi ya ku kurisa vana amukhukhwini ni ve mutswari wun'wana ni nga tshama ni khumbeka loko ni sungula ku fika la hi vutomi lebyi ni nga byi vona la a ni tshama kona mhani loko va huma va ya ntirhweni n'wana wa 13 years a nghenisa boyfriend before a ya xikolweni mhani loko va vuya na papa va ya nghena ka same room leyi n'wana a ngheni kona na boyfriend ya yena at the end n'wana u dline a ve drop nga a xikolweni a nghene na le ka swidzidziharisi la a ni ri makungwini yo hi ku a kaya loko ni vona swilo se swi famba kahle ni fanele ni teka n'wana ni n'wi lavela xikolo ni ta va na yena kusuhi mara swi ve swi ni vavisa ni vona the way vana lava va kurisiwaka la vo tala va kulaka hi yoho the way swa ku leswi va ku va ri hi xiswoho hi mhaka ya ku a ku na privacy vutheta hambi mina ni nga lonkulu nkarhi wun'wana na tsandzeka ku kondzelela situation ya le next door the way va reactisaka swoho kumbe the way va endlisaka swona loko dyambu ri pela so ni swi swa ku ni hleketa ku loko a no va ni ri na n'wana a twa leswi ya swi humelelaka hala next door a nga yi a ya swi practice mundzuku na sema ni lahlekela miri ku hela miri mi tsandzeka ku yinga ngani a ni mi twisisanga kahle ni tsandzeka khodelela kumbe ku kondzelela that sound leyi ni yi twaka yi suka ka vamakhelwana va ri ku holoveni va ri ku cacaneni va ri swiceleni holovi Buthet va ti tsakerini va ri ku so swa vava ene van'wana a vo tshama va ri ku ntungu ra n'wina ri le ku tsematsemeni a ni swi tivi ku van'wana ve ri ti-minute mind a ni swi tivi ncini sweswo mara kun'wana loko mi lava ku vulavula swin'wana swa tsema kambe hambi swi tani yanani mahlweni van'wana a vo tshama va pfumala vanhu vo va sala na vana hi leswiya swo i lava ku va tlhelo ka n'wana wa yena ene kokwani va nga ku kurisela n'wana we u va u ri ku tirheni so mina ni siye n'wana a ri na 14 ni vulavula sweswi n'wana wa mina u le ku endleni ka grade 12 a tshama a ri one a nga tshami na kokwani hi mhaka ku va ni tshame na yena hansi ni vulavula na yena ni vulavula na vana ya khilwana va ni observela n'wana ni chava ku teka n'wana ni ya n'wi hoxa a tinghaleni mara ku va ku ri tinghala njhani ya mukhukhwini i tinghala njhani a ni ku tshama vanhu mina no vutisa ku mi swi kotisa kwini ku kurisa vana ka xiyimo xa muxaka wolowo lexi nga na mintlhotlhotlhotlho riqingho leri ri vuye ri tsema kambe kumbexana hi ta loko u kuma nkarhi siku rin'wana hi ta tlhe yi yisa mahlweni mhaka leyi hi ku vana lava hi vo va vumundzuku bya hina se loko hi nga va khomi kahle a ku na laha hi ya kona hi vo va vumundzuku bya hina vana lavawani kambe hambi swi ri tano nongonoko lowu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe mundzuku hi siku ra vatirhi kambe dzuma na mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani vana siku lenene mi tiphinani tata eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa